Ninawikwato ni watinda nesa musiaise witu wa Mutongo TV nenda kukethia na ndiotho cha ndini wa kilungu gitu muthanyani wa umuthi cha Usili. Wala ninawikwato ni withitwe uitetheka kumana na kilungu kina maunenania alatu ithitwe na monaendi nienda kuthocha muthanyani wa umuthi tuende na unenania witu. Nyeni ta wa Faith Mackenzie wa Mutunga tuatianie ndini wa Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official. Tuma utumani mukubi kusila nambani itwe utumani mukubi ile 391 na ndi nienda umuthocha wakili abikena kutukethia na tuyambia unenania witu muthenyani wa umuthi. Tikalibu. Ni asanti. Mwithukesia kwa masitwa nitawa Benjamin Wachalo. Ni wakili na ninye managing partner obisi weta wa Chalo Moy and Company Advocates. Mawisi maitu manene meba masako nanentu sila Makoani mekibwethekanio konde yonde na Makoani mamithemba mingi. Ni asanti. Ni mubea na indi muthenyani wa umuthi ndisini kiputata kwa kikamba twambise na kukulia criminal law ni chao. Asanti. Criminal law ni asia ni a body of law kanu Miao Kisungu. Ni a body of law kana Miao ila ya andikithitwe ko kwito Kenya ila ona nasia kenda mundu ni wa commit any crime kana ni weke ni ikosa chambe undu mundu ucio elite kumandwa akakwatwa akamanika nondo kuskatwa askatwa balo kwendo ai amanike ondo ekwani yethukegwa na aitwewa kenda ni wethe makosa ailite kwikwata na kenda ni wethe makosa tasi labda ni wasio ni obwe obwa bwana obwa kwelungu yana na chau nayo crime ni chau. Asante. Crime kwe define kwa kubene ondo wonde ula mundu utona kwika na ondosu no lianete na Miao ya Kenya. Ndisi citizen paune kenda withie ni twaelewanesa nikenda kindu kiwe ni crime kana nikenda kindu kinde wewe nuko sie na nuko sie serikali a crime yenda kana ikosa yenda against the serikali ni lazima bende we Miao ula o define kana o kuelesia kila wako saa na wa define kila wako sa ndo naamini abau moyo ucio ni wathi wacia wailite kumewata kuni kenda divikiere kwenda ye crime ni lazima bende we Miao mubitu kithi wakwa acia yu neko saa neko sa yu yekawo na ye kwa penalty yone yeno na ni Miao iba ila governor criminal justice wa Kenya. Asante. Miao yito yonde ya Kenya of course yambia from the constitution na twasisia constitution wasoma article 15 yelete muno yulwa kindu kita fair hearing ko twambia abau na twathi the principal law in Kenya ila yelete most of maundu ala maingi mala matone wa like ni wa committee a crime kana we ne kosa na no to no to wa kotine yeta wa the Penal Code Act. That is a principal law in Kenya. Ila yelete makosa maingi ala meko Makoani makosa makuwa na kuya robbery with violence, robbery, stealing, kukuna mundu ila teta assault. Makosa asuo nde nangi maingi forgery anything utona esilia. Yelete ni Miao wa Kenya weta wa the Penal Code Act kana ngema meta the Penal Code. Sawa. Usuni welete makosa asu na maelesia na kuya ni kenda itwike kwenda ye crime ikaelesia kosa na ikaelesia chao punishment ye kosa yu pe Miao ngeweta wa criminal procedure code na yo criminal procedure code na niona nitie mutalatala ya mundu from the time ila wa pe twikana nota wina makosa procedure ila sia ile itakuatewa kuma maybe kutoa police station kuetwe kotini kutoa kolokoloni kutoa rimandi criminal procedure code nayo nienda yelete kwaliku wathibe Miao wengi elo ise obetwe Kenya ukethia ni kudeal na makosa specific like waisia siendo ta terrorism nundu kiune kendo very sensitive there is the Anti-Terrorism Act ni eleti isu ni Miao na chao nundu Makoani asuma ile to silwa na their punishment wathita wasia kwe Miao ya control ya kunywa nundu kiuyele to ye
kindu rampant muno kila timita mitutho laws lakini beondo yeta according to sheria na Alcoholic and Drinking Act na siendo taisu ni eletie pia mea wengi pia wita waya kuhusu ya kuregulate with andu maina nywa ndawa cia kulevya na narcotics pe mea wesu eletie makosasu na ondo wailite kusililo pe mea wengi nondo asiendo cia the Sexual Offences Act there is what we call Sexual Offences Act eletie mamea ya mindo cia sexual offenses rape defilement na maundu tasu na penalty cio na ondo cia ilite kutwaigwa kotini kube ndabe mea mingi ingi niwe the act maybe elete kindu fulani like ukethia like nene act kana act ya tribunal okay wako sa no kuna penalty kumea ni mingi ila yelete lakini esu na utalila ni makati wa ila ye Kenya ikwani ya criminal case yambia ba asante ikwani yonde nikenda withie ni atwika ya criminal the first thing kila cha ile tenda bokia nondo na otabia ni lazima bende be mwe awona netie yune kosa ti sawa sawa na mwe aosu ambia kwa masia kona nie kosa ekasi wailete kuhukumiwa chao makwani maingi ma criminal nikenda jibike kotini mesela police station na boga ndo ima confuse yabe makwani angete sela kwa wakili matwawe kotini na ange mauma police station matwawe kotini ye criminal cases nisiote twa police station nikenda ukadhi wathi nikenda maka record kila kita wao b na mayeko uchunguzi wo nikenda me kama undu mo nikenda yuende me thia kweli yene kosa nengiti lazima bakunikilwe ende bakate wa mitala talela ya ilete kindu chukikatwa wa kotini there's difference ya criminal elenge ni civil tetwa kwa wakili nikenda wakili akaona be kwani akaandika akatwa kotini lakini we mwe criminal offenses with the IES la police station like maybe nikendo kuhusu na maundu manema maybe mena inachunguzi mo kwa wesu yeselo ba direct kana inge yethia selo direct to awe kotini ekilayo ya kotini wethia ni the state versus the accused na kiu ni kindu ngwenda kuelesia nikenda withia ni twaelewanesa mundu wonde wakosa onenda ninye na ukune kopi ni awanako cia serikali kwa serikali ni wewe ukwenda emulalamishi yani the state is the complainant tasasiu lakini ando maielewanesa we victim wa ikosaji kwa the crime is against the state not the person nani mawala ni omeba kana na alama kona unawa muno thini wa makwani ma criminal wala ni wa criminal justice procedures in criminal cases where there are very many parties who play different roles na ndo asuo them neweza either you ila ne chongo ya criminal is a body of rules that govern kuwe they are and ingeme play role different na kendo chambe ulawe maana ni ula mwesilelwa the accused person ni lazima endebo ti sawa sawa usue yendabo penda baimaanisha ni lazima bende be victim mundu loko siye nikenda athi ku report so be usumwesilelwa na be ula wetie chao na be ula wetie makosa asu kana complain yesu aya mundu ungi wendeka abone the police nikenda make their investigation the police and the DCI the office of the DCI with the namobero lama play anondo ekwani ndo amboto apa ando ange with the ano ku play role ne what we call the state the state ne serikali na yao represent ya ne what we call the prosecutor prosecutor ni musili wa prosecutor to ni musili wa serikali ula utethe ya sema kwani asuma criminal mondo ngi of course ulo kwenda yende kabauta important person ni judge kana magistrate ulao kwenda isilela die kwani yeu kuona kebe role lo ku play na ndwange pia maprili ya very important role kwa kwani ya criminal ni witnesses na alatita expert witness nondo ekwani ya criminal kana etkwani yu ya etwe kotine
ni lazima baumwo kose wa kwikithia kindu chukana ikikikie kou mundu usu pia kana the namwitata the witness ni very important person kou kwa kube andu asu onthe ndi utalila kwa kube mundu amene the accused person the victim the police and the office of the DCI the state through the prosecution the judge na the witnesses na the victim kenda ndi na mutala na wewe wa polisi ndini wa criminal cases with awimo policy nimo ma player what we call the preliminary part ni kenda withie kindu ni cyatwikane kwa ni nondo kenda ninye ngwacia be mundu muna ongoseiye maybe mundu usu no mbojeie ni kenda kwa ni yapike kotini ni lazima ni report kwa polisi the police station kana police post kuna ripoti paube polisi ni mon maenda makandikithia kindu kitawa OB ita occurrence book temeta OB ngathinga makathinga andikithia kila gwacia nekiwe tacia ni acia ni no yiwe that is the first role of the police with the ma receive malalamishi asu ma receive ni mailete kwika their investigations kana kunikili maisi kana ndeto ini ciaguo maybe mathi kenda we acia no yiwe nomba moke masisi ni chao choyi wata mambe yokulia ku makulio maisi kana be mundu wisi kenda be CCTV masisi kenda be mutu iwetiwe wewie etwa record yokose kuni mbeka the investigation part na meka the investigation part pia mena duty ya ku collect evidence twase ni mathi methi ya moya no tulilwe ni meka investigation nimeenda that evidence maiko na visa nimeacia be kindu kitulilwe kana mundu waiwe maiko na visa mayosa ni sindu isu cionthe mai collect evidence isu yonde nikenda maete ngina ulongi ukwiwa wikiona mama moji mona be kwani ende mayambe yo frame mashtaka kana maisisia mashtaka asuma tono likalipa nikenda mundu usu withie ni watu wa kotini bado askali no mama kwata mundu lo kwasi ukukoseiye mamwete polisi mambo muya in what we call police cells mundu akwatonda twa prison kana remand atwa in the police cells nikenda mambo muya bau maiko no chunguzi wo mundu usu akatwa wo remand kana police cells ami not twa kotini ku askali no mume iso mtu wa kotini nikenda yuma mtu na ma prepare file na kila kindu manenga ne kwa ila prosecution nikenda maendesi ne kwani ila mundu watu wabaya kwa polisi na twase watu wa kotini na mabinda bangi wa koti wasya ewa ekale mithenya kana chuma kimwe ukunikiliwende atunga wakwela polisi kana abingia waseli cia kotini yune kulio wa kulia seo na ebane thiwe bena thina muno tebinda ye ya corona nondwa investigation isu siende basically mondosu amina the first of all kitumikila matuma maete mondosu kotine nondo katiba kaetie wasomatiko 50 of the constitution katiba kaetie mondosu kuma amino kwatwa ndailetomi na 48 hours kwa police station nondo it will be very risky ayetwe bau maundu nino there be miscarriage of justice kwa polisi ni moka ama ketia mwana nikenda maende no chunguzi na mondosu as long as ndaneso some wa mashtaka ailete kuikalwa in the police cells ngino kunikili udele mundu lo twawa remand ni mundu lo somiwe mashtaka na alea ni watu wa remand ona kuwa ilete mana pe difference ya mundu la imwe ko ya tikwita ko yethe we ko pe remand and they are be isuseos alando alai kwani yo yende mekala ku remand pe nombela ita remand na mekala me separated na already matwiwe mena makosa kube police na be remand na be in the prison kola teta prison kola you no ko remand watu yewa niwe weke awa the prison na ndi musaisi atu ambako Saudi umo wa natika nini kenda tusokithie tuende na kilungu kitu cha Usili.